jutro ljudi. Evo još jedna epizoda. Sad se probudila. Sonce ide sve u kafu. Ja se probudila sa ponosno opet. Izgleda da neću moći ići u trgovina danas, jer moram se čistiti zub. Posebna molitva da mi lijepo čistiš kuću. Čekaj, kad mi tako lijepo dosta toga što je povjeri izgledanje. I sve još moram za konzulanta u Zagreb. Te pogledate, nadam se, da bi bilo super. Da to sve ide u redu kako želim. Hajde, Boga! Nakrila sam prije. Jedan žličar šećera. Malo mišanje. Nećete nikako udati da pa nije pušteno i to. Neću da ga zovem. To je donji buš. Neću se najbolje kako. It's too early in the morning. Uvijek ovo falo. Sve će ići piko. Posjećam. Znači, trebamo se više. Samo da idemo sobu. Ne pravite sam svoje. Kakla sam te sad. Malo mlijeka. Naučila sam prije, ne bi mogla bez kafe nikad. A on naučila sam se malo da smanjim mlijeko i sad mogu nekako sam malo. Kad je nije baš
Obilo. Neće biti rovno, to kažem. Ovo je ručak. Sad je ručak. Spavala sam do 12, opet. Nema ništa po kući. Aj, vidi to, počela sam pričat dalje. Aj. Znaš kako to? Aha! Stiskim se radi, ne imate moje. Sad je sve u redu. Previše rano ujutro ne mogu. Bar me pušta i dobro je Nema da se ne smiješ kako. Mi nemamo vremena za čuvati, a ja što nemamo vremena ni kuvati. Što da prvo znate? Jedna. 5 minuta prošlo je! Niti nema ništa da stavimo sa njega, ona izgleda iz muzičara. Znaš šta? Ne, kažem. Ja 3 puta radiš. Ide to. To ćemo začuvati. Neko jelo, umak ćemo staviti time. Znam da imamo. Sad je sušenje. Sad ću se vratiti, samo voda bila unutra. Znači imamo riža i tona. Super. I neke druge dešane stvari ćemo staviti unutra. Šta ćemo? Mora si da sira je obavezno. Kod svaka pravu. Sira uvijek mi je tu. Sira. Ajde, imam 15 sekundi. Onda pozdravim vas. I kad spremim ručak, snimat ću. Ajde, čao. Moram ja da prekidam. Ćao!